Maoni lava lo mātou tua le lei lava oe. Wa usilsili lava mea wa e whaia mo I mātou. Mātou mōli mawina fo le nei taimi. Le tua lo wha maoni malo le lei. Ala lau tau singa e mātou le nei aso atoa. Mai le tai au si au mai lau fo le nei taimi o le fiafi. Haftai le tua. Haftai mea umalava na e whaia mo I mātou. Haftai lau tau singa. Haftai le ola. Haftai le malosi. Haftai au mea lofa na mātou whaungaina. Whaftai le tua, awale o mātou lia mai le fiafi, o le mātou maftanga, o le mātou polklame. Mātou te whaftai atu le tua, o na olo le tu lafo ino I mātou. Lau tau singa le tino e maise na le nganga. Haftai au whaamnianga wha le nganga le tua, na mātou mau e le aso na nafi, e maise fo I oasa umalo mātou ola. E ala I lau upu e maise o lo nganga pa ia, e le tu lafo ia I mātou. Whaftai mo le whaoletanga. Haftai ono Yesu Keriso. Tui nātu lawa lona soifua mo I mātou nei o maua. Mātou maua se saulotonga. Maua se wha moi moi ola. Awa le soifuanga lo mātou ola I nei. Mātou te wha moi moi atu le ola e whavau e saunia. E pei ona tape nei nei Yesu. Whaftai le tua mo le whaoletanga. Al ne fiafi mātou wala watu. Se fio mai alo nganga pa ia, se e whau ul mātou maftanga. Whau ul polklame, whau ul upu, whau ul mātou whalongo. A vese se nganga e whalawe lame le tua le whalongolongo I mātou mlau whanau. Talo atu le tua I whapenau nālu la upu le ne e fiafi ai aina se nganga. Ina e maua so mātou ai maua se sao le tua. A wālo mātou ola whale nganga o lo whai nei. A uma foi le ngā luenga, tui nātu ia te oelewi inga o le whamanu ma le whanitanga, a moi le whatau wa ai ai mātou. Ia vi ia lava lau suafa, le tua le tamale alo ma le nganga pa ia. O aso umai o le whavau. Amen. Fatalo fatu le nei fiafi lau whasausaunga Samoa, le tunu pele. Fatalo fatu ai ma le nganga whaaloalo, le nganga whaftai, le nganga e tumu I le whangaitia. Ia, ona ele ngata e tātou tivi ia whatasi le tua ona olonanga le lei. Ia e whaftai foi. E le ngata o lau langolango mai le tātou polklame. Ia o lau tau tua foi ia so te tasi e peona ia I tonu na I ainga e kalisia. Ma vaenga ese o le soifuanga o lo tātou olai. Me le moli e tua I le nganga whaftai, le nganga whatalofa. Tua I le Ele malne fiafi lo au fatalo fatu malenganga fifia malenganga faloalo. Ia fafelo ia tu le ia malmalu la silasi o si o tatu atu pele Samoa malolo soifua maua malolo langi mama malolo au na malolo ngalu lui. Ngata foi lea ia malolo au foi taulanga leo si taulanga il vai o sao ma vai atu fatalo fatu ia au na le tua mo to msiofo so stovini ni si o lo mafuta mai foni fiafi fatalo fatu malenganga faloalo. Atalofa I le pa io Samoa mai lo fo ionga maunga te tele se pa ia maunga iti fa atalofa le mamalu le tunu tupu mai le ngata foi le ia fa ptol fa atalofa nai o tātou matua tu asin sina o lo fa pena ona mafuta mai ia ma tapo mai ma tatalo mai ia le ngata mo le au whinga luenga ia fa pe fo I le mamalu le tunu I le aso ma le aso vi ia le tua. E fatalo fatu nei fiafi ia e nisi o le malo le turu o lo fata o tolia foi tono mauta malawa e le ngata foi le tono mauta ngase I so se fale mai fatalo fatu pe a fai o e falongolongo mai tatou maftanga le fiafi e le whangaloina na I o tatou usumtua whawhine I whalpui fatalo fatu ia tu tau e whape foi on whaptolo fatalo fale nei fiafi lau whinga luenga nisi o whinga I matute ma whaiva ngā luenga lo whenga iai, le lei fo I fiafi, ia whamanui atu le tua ia te utau tusa mga luenga, le ngā tau tono fo whenga luenga lunga o ala tele, ia o nisi fo I lo ngā luenga mai tono mauta malawa, kata alofa atua ia te utau, ia po whela fo se atunu o lo e mafuta mai au e whenga luenga, whata alofa ia te o le fiafi, ia whata alofa atu le mamalo le atunu, o lo whapenao na ta ape le nei foi ke lope le lalolangi o lo tatu ta ape ai a wale sailinga o manuia
wa ainga mana ia tātou whanau whatalofa ia te utau, po whēsia tunu olo e mafuta mai ai whatalofa atu, mlengang whaloalo le swafo Yesu, tātou por klame masani ne o tutu le upenga i le loto, o tu fo i tono lau tāwale, tono lau maota, po whēsia tunu olo e mafuta mai ai ia, au nātua i fo i tō au nan le ponifonti, ia wālau whaalongolongo ma lau whaafonga i le upo le tua, ele whaangaloina nisi o loo to ai tonu umai fo i tono o kilani nei a wā mawhitanga ma se singa ia ma fuanga ese a vese whaalewe level nei so i fuanga whatalofa i ate oe pe a whai o e a siasi mai au kilani. Ia ele ngata fo i lea ia a whai fo steimi mo mua nei whato ai whalongo mai ai mai ma futa mai e le nei pol kalame o le tutu le upenga i le loto i whapitoa le whatalofa i ate oe le uso ma le tua whene i le li, ia le tua. Ia e whatalofa le sunga ia teito, mo fo i lea manoa ma te ngā lue whatasi ai, ia ma le sunga lea wao ia teito, ia whamanu ia le tua, e le uso a mese fo i ia le ainga. Ia, whamanu ia tu fo i le tua, i aso whanau, aso soifua si o tātua tu no, ia mese fo i ia, nai, nisi foi o sio tātou mawhitanga e ka le sia le nei foi vai aso mai atu e peona usulu pese nafi le tātou sa minga to wha ia whatalo whātu ma whamanui atu o tō aso soifua e le whalau atu o tō ingoa langa i te ua misi se ingoa na ita leo sesi vi ia le tua ia o le foi ua tātou iai le nei foi vai tau soifuanga tātou iai e se vai tau tāua e whaingoina niso e ka le sia o vai taimi o whanonoa po vai taimi o saili o lo whaingoina e le upu whaperetania o le Lent ia e whamana tua le whasfulu i aso ai le o i le aso e maliwa i Yesu o lo iai niso e ka le sia o lo whaingoina i nei vai tau ia malo le saili ala ian pongi o te talo ma le whai mea lofa. Mena e tolu o lo whatau e le vai tau le nei. Te talo ana pongi ia ma le whai mea lofa. Alm giving, fasting and prayers. So, o te wha malo ma mule atu fo le nganga whaftai ma le wha malo inisi. Ia o lo wha pena o na sa ili. E na ia whatupu ina le whatuatua. Tupu ina fo i le o langa wha le nganga. Wa lo tātou vevesi le nei lo langi pisi ma le lo langi vevesi. A tele la le pisi le soifuanga o na ngalo ai leo alo le tua. Ai o wala ia wa saunia le tuspa ia e mawhai eo na whapea e whawhea ea o na whamautu la o mawhitanga ma le tua. Ia o le sa ili le tua i teimi maso uma ma na tua ma mawhau Loloto i le tua. Just gradually meditate in the word of God, fasting in prayers and alm giving. Indicate ai pe whailo ai o lo tātou iei pēa i se mawhitanga ma le tua i taimi maso uma. E ala lea i lo tātou nau e teu ina le mawhitanga lea. Ia le relationship lea po le tātou intimacy relationship with God. So we have to look after it. Continue to keep an eyes on our relationship and not to go far away from Him. So busy. It's a very busy world, brothers and sisters. O se o langa busy, occupy in so many aspects of life. And it is very easy for us to forget the path of God. O le alo le tua. So, whaftai le tua, whaftai nei vai tau, o le tapenpena atu ai foi o i tātou mo aso maliu, aso le paseka, ia pe whaingoina foi o aso le seta. Me se fo le tātou wawai atu i teimi o le malanga whatupu Yesu. E anga i atu ma luatu e lava iona popo ngā ma maliu ai. Na o la unga lana nafi se mea na tupu. I le malanga lona tolu o Yesu na sau mai Kalileia. Matori fo o Yesu sa tele i Kalileia lana ministry. Sa tele i Kalileia. O inai ei i ele aingo Yesu i Nasareta i Kalileia. Ai sa ei teimi sa whaima siasi mai e Yesu i Betelema, i Jerusalema. Ai mise lava teimi o
tausaminga, whātāwaina e tangata iu te ia. Sawa i leo Iesu i lana malanga lona tolu. Malanga lona tolu. Vai 5 malanga tāua Iesu na sau vai teimia. Al malanga lona tolu lea Iesu, masalola pole vai teimi pe tui tolu masina o i le aso na maliwa Iesu. A sau lona malanga lona tolu lea Iesu, sau tonua i le vai teimi foi lea o le tausaminga o tapenakuro, ia pe whaingoa o le whale apitanga. Tausaminga muli a lea iu teia o le tausanga. Saula ia Iesu, ia ai, whailoa ia le ritual, actual, foi le traditional, a isa la elum tangata iu teia. Ia o le alu leo staulanga, le aso muli o le sauninga leo le tausaminga leo le tapenakuro, mai le vai, mai lalo i se loa, mai se saa atu, i le whatawhai taulanga, whailoa atu ailo la tua ngang whaaftahi i le tua, e tu sai malana tausinga i le tonga wau le whaasfulu tausanga. E le ngata lai whamana tuai ia le sukota, ia po whale, mo meo whale mo'u hoi ena nofo ai, lau tūna o le aso e whamana tuai le kava, whale ie ma, whale pū mo'u hoi o whale whaila au, malau la au. Whamana tuai le lei o le tuala na tausinga. Whamana tuai mea ai, le manai. Whamana tuai foi la ma le vai. O la leo staulanga e mai le vai. Asu mai le pesini mai lalo le vai, mai se loa le vai o le whamalo longa, po le vai o le wha o le tanga. Ta masani fo le whaivavenga Iesu. E asu atu i lunga o le whatawhai taulanga. Watu ai le whaafitai ma to acknowledge the goodness and the provision of God while they were in the wilderness. E vai atu Iesu ai asu le vai whape Iesu mai mau le vai. What a waste of this water. And these guys are coming to this place, the altar, annually, every year, to do this ritual. But it is meaningless. Alise winga. Kulo Iesu me make ki e bala au tu loa. Toli. O ai se fie. Sau ia tau. E inu i le vai o te avatu. O le vai ola. Ka mai o se fatu tua mai ia tau. Mai e maua e ia le ola e whababau. Pe a inu le vai leo te avatu. La, nai tu se ione mta upo e fitu. O le mea lai e se le mana i o le nata. La mata ulia le wa lata le teimi e wailo Iesu, wa lata o naso. E lo wala au Iesu, o se wala au taua. O se wala au taua. O se wala au lia e wala au e so se tangata. It's a general invitation to anybody. Po I lava o lo ngā lala o lo fienu. Le vai lala o matua whapea. Mau le vai. Mau le vai. Suati lunga o nei taulanga and the fire consumed the fire waste. Ai mau le vai. O le vai na Iesu le aso lea. Ai le ai mase au ngai le ai mase sui ai o langa o tangata nei. Lau forasei o mau staulanga. Ia mai se lo staulanga sili le aru ila lo se lo e mai le vai. Ai mai Iesu sole mai mau le vai. Ai sesi o tau e fieinu. Sau e avatu le vai. Ia mataulia. Ana tau tala Iesu le nganga pa ia. Le nganga pa ia. O perfitanga ngai Iesu o le aso le Pentekoso. Le ana o lava iai maliu Iesu o fio le langi. E saule le nganga pa ia. O le vai le na. Na feinu ai le au apostolo, feinu ai le au so, feinu ai tangata na teritonu ia Iesu, le vai le nganga pa ia, na langa ia le whaiupunga e muli e whamai, o lo tautala ia, whaiupuna e so e i whaiupu ia no whaitu, ai tolfitu mal tolwanu, tautala o ia i le nganga, o ingo le nganga pa ia le vai, le nganga tātou te manao mia, tātou te olai, tātou te manui ai, e whamai Iesu, a whai e whaitua tua se si a tau. E tafe mai tu tonu ia teia. This water will be a fountain and flows from within his or her belly. Mai o le whawawau.
e se la le taua, le vai o le ngango pa ia. Aso la nei tātou te iei no whātaua e na whio, aso le vai. We are in the period of the water. Taimi o le ngango pa ia. A wale mai maua. Don't waste it. A wale mai maua le taimi o le ngango pa ia. Pisi le lolangi ma pisi mea wha le lolangi ma pisi tuina naunga ma mea le nei lolangi. Pisi mea e le maua e se swinga o le olanga. E mai Yesu se kuia ngā mea. Stop that traditional today, but come. Transform you pe ako mai le vai leo te watua. So evi ia le tua. Ya, nana, tātou lata atu le. Mana i ona i tala na, teimi o lata i le malanga muli Yesu. Wana uma le malanga lon tolu na Yesu. So ai mal malanga lon whai le sauninga po le tau saminga o le dedication po le whamaina. Ia ai lona lima ilo i lana malanga. Mai lava i karileia. Lena sau lava, whatula salo, ma saua ia, ma luatu loa i le asini, ma whai loa i el Mesia. Ia, mi ia le tua, nai whamnianga la itina, mo oe te mafau fau iai, mai tango e whaitau tu sia, Ioane, mtau pe fitu, o lo iai ia le teu saminga ngā whai mai, o i le aso muli, the last day, le aso lo na fitu leo le teu saminga leo whale apitanga. Ia, e se wale te leo le nā message e sawa i le upul nā o le toi aso po le aso muli aisa e mai ai tātou. O le sao ninga lea o le tape nā kuro po o le whale i po whale apitanga. E fulfill le last day e whātau nuina i le aso, i aso muli. I le millenniuma po le mālo o Keriso. Lango le wingo le upu tape nā kuro o le afio le atua i le mea pa ia, the dwelling place of God, tapenakuro, po se fale i, po se fale apitanga. A lo whaatau la, e whaatau nuina i Yesu le sauninga le tapenakuro. I le malo, i lona lava malo i le afo i le iunga, po se teimi lumanai. O i nāla le ai whaatau i le upu tapenakuro, ua mau whaatasi le atua matangata i to tonu o le malo Keriso i le millenniuma. And I fulfill like, to evi ia le atua. Ai tātou te fio le tātou mta upe lusu ma le lua. O le tusi ngā luenga le tātou te iai. Na ngata mai le tātou mta upe le vaso le ntene. Na ngata mai ina ua si i le limo Paulo, ma whai atu i le tai au, se mai se ava no so tau talai. Ia, tu atulo i eile ava noa e whaalongo mai tangata i uteia ia te ia Paulo ma mana e whasioti ma whaasala ma sai Paulo. O le tau talatu Paulo le ngangana e Peru. A le lan tātou ngata i loa i le vai aso lente nei whapel whaitaunga le whai unga le whai upo e lusu, mta upo e lusu maltas. Mai ua talo atulo na lima i le nuu. Ua matua whaalolongo po ua leise pisa. Vai anga lea na ngungulu mai ma vivesi mai ma pisa o mai i leo mai mana o. E pu e Paulo ma ave whaasala. Mai lea, ona tau tala atu lea o ia i le upu e Peru ua whaape atu. Ai umai loi nā, ai motu e loi ngā ma leata whaasolo tātou. Ma nei ala so onga mai, lea so o mai mta upu lona lua. O le tau talanga lea Paulo. A le chapter lea, o le mta upu lea. It's all about the testimony of Paul. O le tau tinonga Paulo, tau tinonga e toi tau atua i le nuu. Le matau tia o le mena whaia le atua i ate. Le ngatanga whaatu o ia o le Roma, o ia o le Peru, le ngata fo i lea, na wala au le atua i ate ia. O ia o le ipu, e whaia le whirangalo le atua monu. E se lau whaitau atua sina vaenga, la le whaitau o mangalanga, e whaisina omi aia, whaitau sina vaenga, tātou tatal noa i lea. Mai se mai, le o amata launga Paulo, se mai, le au soe, matama fonga mai i lau nei whaatonu watu i atu tau. O whaalongo i la tau, o lo tau tala mai o ia i a te la tau le upu e Peru. Le ua prove atu e Paulo o ia o le tangata e Peru. Mai o nā tire i leo na whaalolongo, na lolongo i la tau, o na whai atu leo ia. O au lava o le tangata i uteia, na whanau i taso i Kirikia. O tau sia au le nei ai, o ina au le aonga kamalielu i le tonu o le tū la fono, ao tātou tamā. Sa au mai le ngā i la le atua, pe o tau umalava i le nei aso. Mo sa wa atu i le lotu
ia oti I lātou sa o fusfusia matu ina atu I fale pui o tane a toa ma fine leo mai Paulo pe umale tau mea na fai I tangata whātua ma tangata Kirisiano apena umala o mea na fai tangata Kirisiano na walu sai na walu abe fale pui na walu fasioti a leo utua mai e vevesi mai ma fai mai le mea tau fai mai le mea na ia tau ai whaalongo le mai leo le fai upo lima pe o na mauli mau mai fo ia tau nei e le fai tau lang sili a tom to ina sa o maua mai fo I tusi le auso ma o aluatu I tamaseko e fusfusi e o iai te mai a te la tau Yerusalema ina ia whaasalaina I la tau mo o aluau ma wala talate e tamaseko o le tūtonu o le la o whafose I ona pupula whaatali o li o mai a te o le malam tele mai le langi ona o pa ua ile lalo le ele ma o whaalongo atu si o fongo whape mai a te o sauloe sa le mea ua e sa wā mai ai a tau. Ona o tali atu lea leli o ai oe, ona whetalai mai leo ai a tau, wa u lava o Yesu le Nasareta, o e sa wā mai ai. O I lo lava I la tau sa I a tau le malamalama, ua mātatau ai a ua le langona e I la tau si o fonga o le na whetalai mai a tau. Mai Paulo, o tangata ianga I le teiminga wala au e le tua I a tau, un saulu malamalama tei au. E le o iloa le vaenga le mana malama. Tangata I sa I le mele na wala oe. Ae na awa una o loa le mana malama. Na upa lalo ma whapenao na ele o mana malama tangata I na I le mena tupu I a tau. Whai pusfuru mai ono o whai atu e le leli o le ale me tau no whai o na whetala I mele o leli I a tau. Tula I oe I na alu tam seko. E tau ina atu I atu oe o mea umalava o tō fia I oe te whaia. Ua o le toi wa ai, ona o le pupula o le manam lama, luinga wha mai paulo, ua o ta waso o le teimi lea. Ona ta ina I lea o au e la tau sai a tau, ua o atu I tamaseko, o le tasi tangata o Anania o le tangata mi o tua, tusa ma le tula fono, ma ua tau le leia I uteia uma, ua mauai, ona sau leo ia a tau, ua whapea mai a tau, leo soe sau loe, lo soe sau loe, I nā toi wa ai ia, ona ova ai lea ia teia I lea lava I tuaso. Whai mai foi o ia o tō fia oe lea tua o tātou tamā ia e loa lona finangalo ma e wa ai lea mi o tonu ma ia e whaalongo atu I lona si ufonga a wa e whai oe ma mori mau tangata uma lava I ia mea na e wa aia ma e whaalongo iai. O le nei foi sa le mea e te whaatua iai tula ia ma ia papa tiso ina oe, ma ia fufulu e se ina wanga sala, I lau wala au le suafo le li, na o fo ia tule I Yerusalema, sa au te talo I le malu o na whaalia mai ai lea I a tau, na o I loa atu o ia ua whetalai mai I a tau, ia vave, tau tala lea lea tua, si fonga leo lea tua na whai a Paulo, ia vave, ma e whaatalise atu, ese Yerusalema, a wala tau te le talia lau moli mau I a tau, ona o whai atu lea leli ua I loa lava I la tau sa au masani na tuu I whale pui masasa I lea sunako ma lea sunako I whatuatua I atu oe sa malingi fo le toto o lau muli mau se te whanu sa tua I fo iau ma loto ngatasi I lona fasinga sa au leo fo I ofu o na fasioti I a teia ona whetalai mai leo I a teau alu atu ia aua o au o te au ina atu oe inu ese e mamao. Ya, talo nātu I titi a uma la sefe mali tātou teimi. E tātou te baba aianga e tātou mta upu e le nei e fiafi. O le mta upu atoa le, o le tau tinonga la apostolo Paulo. E le mena tupu I a teia. E lona vala awina, his calling. When God called him. E le ala I tamaseko. Le fa manino atu la apostolo Paulo ma ta watu I tangata I uteia. O mea uma nei wa o whaia. O mea nei wa tutupu. O le fina ngalo le tua. It's not me, it's not my will, but it's God's will. Pa wala o mea le whai o le whai. Wha te unu. O leo mana o pau le tau atu. O le tua na wala wina. Na wala wina. Me o mai entu tupu I la le tamaseko wha matala atu. Ina I loa ai. Ai te lolo whanau noi le si vai ngai li whaitau, le utili whaitau. E umana whaile lau ngā Paulo. Ai wha mo o whelili la tau. Wha mo o wha mai, ave ese il ni tangata. Pua I a teia.
ma ave le whamsinonga. Ne lana vaveo na ave ese lo whame wa ave lo le teitei au Paulo, ma ave le olo, ia ma whaatala noa atili ai, ia ma vatua ia Paulo, te lo tau te o ele vasfau, ma wha solo to ia whamsinonga o si apostolo i luma o le au whamasino Roma. O le, ne fiafi, te fia whaatawa ina ia le ano fale o le mata upu, e mese le vaenga leo na o whaita wina. E tātou te loi i le tūlanga o le mesa i eilo langa tuai o le apostolo Paulo. O lona o langa sa iai le teimi o tua nai o se o langa leanga, o se o langa matanga, o se o langa fasio tangata, o se o langa fasaua, o se o langa na ino i tangata o le atua. Au i le tātou te lo mai, o te fia whai ai se whautala ina o le tātou mta upe whapea. O le atua, na te au maia se isi avanoa i le tangata. Our God is a God of second chances. E mai le tua le si avanoa i ai tātou. O le mea na tupu i le aso le ia Paulo, o le avanoa le o le ua tupu i le tua i le tangata leanga. E whapena foi i tā ua. E whapena foi o e whapena po le leanga o tā o langa nei ai. God, our God, is a God of second chances. O le tua whai avanoa. E matu e le tua le avanoa i a toi. E le aia masesi ato toa usum to vafini. There is no one's perfect. Le ai maseta ngata lava i ato to. E tofu i tato umalava masese. O nga sala ma mea na tato leanga i leo langa i le tua nai. Mai lau ngana apostolo Paulo le kalesia Roma. Roma tolu ron fai polu sumal tolu. Wanga sala tangata uma wale o ai levi inga mai le tua. Ang sala tangata uma. We all make mistakes. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang sala tangata uma. Ige lei masisi le lei. A le fina ngalo le tua. Ina ia aua ne i o tātou, aua ne e toe manatu, aua ne e o toe manatu i le tua nai. Aua. Aua o le tua whama ngalo. O le tua o lona fina ngalo, ina i o tātou loa. Aua ne o tātou toe manatu i le tua nai. Ai tepa tau lai i lumanai. Pe a whai o tātou wa ai ala mātango fio le tua. Whamangalo loi tātou le tua, awane o tātou tue tepa i le tua nai. Ma le mea moni, usam tua wawhine, e le toe mana tua e le tua o tātou leanga. E le toe mana tua e le tua o tātou ang sala, pe a tātou sala mō, ma li liu ese mai a tātou ang sala. Na mai leo o ngā le apostolo Ioane, mo Ioane, tāu mo mualo nu whai upuiwa, ai a whai, tātou te whaali a tātou ang sala. Na mai e wha maoni o ia, o i wha maoni. O le tua. He is faithful. Mai wha maoni malea mi o tonu, e wha ma ngalo ai a tātou ang sala, ma wha ma mai a tātou a mi o le tonu umalava. Amen. A foi wha mali tu stala tu se e peru mta po e valu, vai po e suma le lua. Awa o te wha ma ngalo i a la tō a mi o leanga. O te le to e mana tua fo i a la tō ang sala. Mala to solitu la fono. It's very obvious, very clear in the word of God. It says that God will never remember. God forget and he will never remember our iniquity when we repent. Pe a tātou salamo, mo tātou liliu ese. Pe o l'apostolo Paulo. Salamolo l'apostolo Paulo liliu. Sapo e Paulo lo na avanolo na lua. Paul just grabbed hold of his second chance and hold on to it. Ma ia whaunga ina le avanolo na lua. O tātou, bo uma le avanolo na lua, uma le avanolo na tolu, uma le wha, uma le lima e mai le tua. Ai le aias tātou salmo. O le tua e tumu le lofa, e wha mai le fionga pa ia le tua. E tele vavelo na lofa.
ai tele ngese mai lona to sa. So the wrath of God is still coming. Still coming, but slow. Ai tele vave lona lofa. Ai tele ngese mai lona to sa. It means o lala vai sau to sa le tua. Pe a tātou le salamo mau ese mai i a tātou a mionga leanga. Ese le mana ia. O le mea moni la usum tu va fine. A wā tātou va vai lo lango le tangata o Paulo. Ese le mana ia. Nei tau tinonga. Learn ai ma o ina mai ele tele o mea o ngā ia i tātou. A tātou va ele matau tio le ava noa. Le na mau e Paulo. O se ava noa e matu wai matau tia. Pe ana utaua. Na maua lo e Paulo le ava noa sapo mawhaunga. Wa vea i Paulo o se tangata ua matua i matautia i tono le tuspaia. One of the greatest character in the Bible. Why? Because he had his second chance. He grabbed hold of it, absorb it, and keep it, and live it. Whaonga mo le tua. Ola i mo whaonga mo le tua. Lona taimi ma lona avanoa. Mantua whao Paulo stangata. Mantua stangata sa mantua leanga. Whasau waile. De kalesia Yesu Keriso. Ino ya o onga Yesu Keriso. Au lea lala mele utupu. Na wha ma ngalo loa o ie le tua. Mantua tu i ele si avanoa. Ele i whata mala Paulo le avanoa lea. Mai tele, usum tova fine. Whapena uma tātou. E mai ele tua avanoa. A tele o teimi ai tātou. Ona masalo longo le tātou te ola i le neiralo langi. We are still living in the flesh. Tātou te whasala lava e tātou ia i tātou. Tātou te whasala ina e tātou ia i tātou. We're guilty. Ia mau tātou whaasala ia i tātou malo tātou manatu. Kako leanga i le to yeise avanoa to e mei e le tua. Tātou te le tu avanoa ia i tātou lava. Ia tātou me se ma tātou a mionga. Sa tātou whaia. I le tua nai. In the past. In other words, we can never forgive ourselves. But we talk about forgiveness. Ai sile o tātou le whaamangalo i tātou wa ia i tātou le tātou nofo sala, au guilty, mo tātou manatu whasala. Ai leo le whina nao le tua. E mai o mai i tātou i le whiawhil nei. I nei o tātou loa. Le ai o le tua e le manatua e le tua ni a tātou a mio leanga na whai e le tua nai. Mea whai tātou te maua lo Yesu and then move forward. Ma sui a toa lo leo langa ma sapo le ava nolo na lua. Pia fōlinga mai i tātou te le whaamangaloina lava i tātou ia i tātou. Alinga te lea tātou te whai longa whisili, we question mark the forgiveness of God. Pia fōlinga mai e le isi tātou mautinoa, pia whaamangaloina ea i tātou e le tua mai a tātou ang sala, mai le tua na i pele ai. O le tala la ia Paulo leo ni tātou whaitawina, maise le tala ato ia Paulo. Le whaamanatu mea i tātou, usum tō whawhine. Le alofa sili ese o le tua, o lo nanga le lei ma lona fina ngalo whaamangalo, lona loto whaamangalo. Ili tangata ang sala. Mantua le tua e tumu le ami utonu. O lana whaamasnonga e ami utonu. E whaia le tua lana whaamasnonga. E tusa o le salamo ato toa. O le tangata mai i le amio le anga ma le sala sa o lai. Sa whetalai atu Yesu i a Paulo i lona vala uina. O oe o le ipu ua o filifilia moa. You are my chosen vessel. For may you will carry my will. E te momoli atu lo ufina ngalo to the Gentiles. I nu esi. And kings, matupu. And sons of Israel, mata li'io Israel. Na ile ngā ruenga mta upo iwa whai upo sfulu ma le lima. Ile mta upo lea na vala awina ai e Yesu i el apostolo Paulo. O al melea ile mta upo lea lusu ma le lua,
o lea ua toe repeat atoa mai e Paulo le telo mea ngā record i mtau puiva i le vala uina o ia e le tua. Tōna whaamangaloina la i su Paulo, e le ngata sa ia whaamangaloina Paulo, ai sa ia whaatangaina o ia e avea, ma se tasi o tangata matau tia, ma le tā huai i le mālo o le atua. O loo wha mau mauina mai tutonu le fionga pa ia le atua. Le matau tia o le nei tangata o Paulo. Tau tia o le o langa o Paulo. And I do believe there are so many of us are identified with Paul. O kele o ngaka, mai se foi a foi whalongolongo me le fiafi, a whai te whisili mai a te ausum tu wafine. O isi tangata i tono tu spa ia e sili ona ona pei fo lele tu tusa lo o langa male o langa o le tangata lea. Te lo lau tali. E leo tā vita le tupu mtautia, e leo Solomona. E leo Isaia, na wala uina le afi mai le langi. E leo Mose. Se character fo lele le tuspa ia ke familia ia te fifia iai. E te whape ke identify iai, kai kukusa o lua. Ai te alola utala ia o Paulo. He's my man. O ia leo se tangata i tono le tuspa ia. O te whaatusa ina iai, lo tangata whaatau wa aisa. Langa pe umale o langa o Paulo o lo ufo i o langa. Le mea sa hui mai ai, leo langa. I le teime o le tuanai. Ai ina ua bala au le tua i le whaatau wa. Whaangalo loa ni mea no tuanai. O le tue manatu i mea na lea ngai. A tonu e lawe la vea in tau tinonga mangi testamani, mea no i leo langa. But that's not us anymore. That was the past. Teimi wa tia. But we have to look forward and move forward and grab hold of our second chance. Ma tā ofi lo tātou wawa no lo na lua le wa mai le tua. E fofuanga le tua mo tātou uma. Tofu i tātou ma fofuanga le tua o tātou o langa i pe o Paulo. A le sili ne fiafi e pe ona ofitau. Pe ona utau. Ai tātou te tā ofi ma muli ai i le vala au lea le tua, ma le ava noa lea le tua. Are we gonna hold on to it? Le ava noa lea le tua. O le a tātou whaungaina ma whaia ai le whina ngalo le tua i le ava noa lea. Si la fia e le tua mea uma i o tātou manatu. Pa mai le Jeremia alona mtau pe lusu ma le iwa whau pa suma le tasi. Whapelon whaitau ina. Awa o au nei. Wa o iloa manatu o o manatu. Fa mai wa o iloa manatu wa o manatu wai i a te autou. I know my own thoughts regarding you. E winga i a te autou. O manatu i le manuia ai leo le malaia. O lo fetalai mai e iova. Fa mai e fo ina atu i a te autou i le unga e iai le wha moe. Wow, that's powerful. Lesi mea maneia lena ta ua mai i usom toa fine. Maneia ia o le mea lena ufaitau ina le mea na whaia Paulo. Mai Paulo. Na usala molo. O papatisolo. Lena ufaitau ina nei ma le tatum tau. I repent and I was baptized. Baptiso le vai. E se le tā ua o mea wa pi o mea. O atai e loa le tangata moni lava. Ua salamo ma li liu i le atua le tā ua le mene o le salamo wa baptiso. Tātou wa ai e le mtautia o le angasala. I le o langa o Paulo e pe on tātou whaitawina e whapena fo i tātou. Tātou i loa i lea. O le matua i mtautia lava. O le afianga o le mene o le angasala. Yes, we are still living in this world in the flesh. But as long as we live in this world, sin will exist. O le tātou iai a, ma le iai o tātou leo langa ma le soifuanga nge le io o ma le sitianga ma le manuia ma le ola e whaavau. As long as we're here, o lo iai fo i ma le angasala. Le mawhaia o nā ruese le angasala ma le lololangi. Eisa, langa e le mwhaifu ngā ruese sa tani ma le lololangi se longa e molo na iunga. So e iai ale angasala i mea oma. E iai ale whao so songa.
Iai al teimi whaatamala i tātou. A tātou whaia pēr le sala, usom tu wafini. O tātou whaawawina pēr la le whaaleanga ina o le tātou relationship lea ma le tua. O le whinangalo le tua, o le tangata ang sala i te tau na sala mō masau fo i mai a teia ma whaile me tau ole. Whaale leile mawhitanga me tau ole le lenga. A reconciliation. Na mai isa i alma tau po e 5 sfumariva. I le matu i a le mene o le ang sala. Whaaleanga i tātou ma le tua whamai. Ai peitai. O a utou a mio leanga o whailea ma pāpupuni i le vāo o tau ma lo o tau o tua. Mele le whamai say, o nga sala ma mio leanga. It becomes a wall, it becomes an obstacle between us and God. Mele that's why we are unable to relate, unable to communicate, unable to reach out to God. Aisa wava. Lal pale o lang sala. So as long as kau ke ola ma failang sala. Olo i ele pale le va o e mau ma le tua. E mana o mia le ave ese. Ai mana tua usum tua fine se o le fina ngalo le tua. Ina ia toi faise le lenga e peo no fai toi faise le lenga to do a reconciliation between us since Adam fell. Faise le lenga ma le tangata ang sala. Faise le lenga. E fa mai foi upo le apostolo Paulo i le kalesia Roma tau po 5 ele foi po mua fa mai a wa tau a mio tonuina foi o tau le fatu tua ya ke riso Yesu ma ua fai ai foi ma le lenga o tau ma le tua o le lei ai o tau ma le tua and also you are reconciled to God. Why? Through faith in Jesus. Il fatu tua. Ta'ua mio tonuinai itatou. We are justified through faith. And also we are reconciled to God through faith. Tel ta'ua usum tu vafi. O le toe whaia lao le lenga. Ai tātou ma le tua. E whaale le ai le maftanga a au ma le tua o e ma le tua. E mana o mia mei e lua no whaetua nei o lea Salamo ma le paptiso. Na se uso atua le whenko le ngā luenga lua. Ngā luenga lua nga i eile lau ngā petelu. Uma le lau ngā petelu. Lau ngā mua petelu le aso le Pentecoso. Ai whamaitanga te iu teia se mai. O le ala le me tau ono mātou whaio mātou whalongo le upu. Whamai rau whau pe tōsu mal fitu mtau pe lua tu se ngā luenga. Whamai whalongo mai lātou. Ona tuia leo lātou loto. Wa lātou whai mai a Petelu ma leo apostolo. Uma se mai le au soe. Se ase mea tau ono mātou whaia. Mai tali a Petelu no uftoa. Umalana launga e sauri fisili lea mai tangata ia. Whamai tali a Petelu. Ona whai atu leo Petelu ia te lātou. I nā salamo ia. Mai te tasi ma papa tiso ino o tau le swafo Yesu ke riso mo le wha maanga loina o a o tau salono o tau maua lea e o le me foa i fua mai o le nganga pa ia lea. Amen. O le swinga la leo langa o Paulo. Oka le matautia. Beautiful, powerful story. Swinga leo langa o Paulo le ala le tamseko. O se mea matautia lea na tupu ya Paulo. Na suia atoa ai lo na olanga, sa iai se me fau a whao ngai na ai lo na ola, e le atua mo le finangalo le atua. It was a dramatic change, transformation in the life of Paul. And that's exactly what happened to us. Pena umare me tupu ia tātou, pe a tātou salamo, mau ese mai lenga sala. Amen. Usum tō whawhine, ese le tāua. Tāua tele. Ia mea ia o tātua o ina mai la apostolo Paulo ne fiasi mantua. E whape o na whaia le atua ia Paulo. E whape na whae o na whaia le atua mō so o se tangata i ei oe mau. A o le fesili.
ai fa fe pe tatou abala au mai le tua ia tatou pe tatou te muli ia le wa mai le tua le avano tatou la tatou me fai le avano le tatou te fa nga ina matausi tatou te muli ia pe fo fuanga le tua pe a ia fai lo mai matau mai mai se avano lo na lua mo tatou ai pe te tu mau pe e mau stai ai ma fai pe le fina ngalo le tua ia so uma lo soifua te loa ina ua uma le soifua la sauni Paulo e alu lon fasalanga lau e lo e Paulo is gonna go through execution lo e Paulo le a yel te mai le alu ai foi fasalanga wo lo e Paulo le fasalanga o yem te utia mai le lile o Nero kaisa Nero wa uma na foi fam stonga wo loa e otia Paulo na wo lo e Paulo e oti te lola a le oti Paulo na tusi lole e Paulo la na tusi muli ai o toi ina le toi ina o tanga tu lo Paulo wa falu o toi fo ia Paulo tono foi pui te le fun fa mangalo le foi pui romano uma lu tau sanga alu Paulo to alu le siana malanga to ta la to e pu e mai ina mai lo Paulo to e loka ina i masina pe tolu pe fa a ina lo le o uma le keiso Paulo e oti mo lo Paulo e oti tanga lo Paulo le peni fulu moa ma mai le voi le lama ya mai lo male pa manu pa mai le kuska ai tanga lo Paulo tusila na tusi o nisi la ne yo upo la apostolo Paulo ilona tali fa le nganga o Timoteo tau tia le fa mo moi loto te mi wo lo e Paulo masalo te luoni aso pe to tolu ni aso oti fa ilona fa salanga mto foi Paulo na tipi e Nero le ulu vane la fa fonga tipi le ulu fiti fa tolu i Roma e fa mai o mal termine o la puna ai vai e tolu le mele na fiti e le ulu apostolo e tau mai na le matau tia le nei tangata o Paulo te fio o ye le mena ai tangata na tamtala mai le matau tia o me e tonu o Roma le mena tipi e le ulu o Paulo oka o se mea matau tia a le lua Timoteo a lona mata upo e fa longo upo ia le apostolo Paulo lua Timoteo alona mata upo e fa alo ye le fai upo e fitu malvaru falon fa mai ua o tau lava le tau le lei ua i u ia ta u le tau sinionga ua o tau fi le upo le fa tuatua falongo le fai upo e valu o le nei ua te wina moa u le pale o le ami o tonu e fo ina mai ia ta u i lea lava aso o le alii le fa masino ami o tonu e le ngata fo ia tau a o ilato umalava o e fia i lona to e faali mai upu ia l'apostolo Paulo who knows le ropo upu muli a le tusi o le lima o le toina o wa al mata upu fa mata upu muli lava le o ana tusi nga o tilo pe ano fe tu pe na tusi nei a o titai ao ai on matua fa mo loto o le matua o tia o ni upu e matua ta tu te loa i lo langa o le tangata i le toa e le fa ma losi le fa ma oni o le lofa moni i le tua a le fa mai tangata toa ma le tangata fa tu tua ma le tangata e moni lo na loto i le tua fa mai ya Timoteo a tonu te le te vai a te o se watali a wo tau le taua wo umana taua my battle is over. I fought a good fight. Me usa utawina le tawole, se tawole lei. I have fought a good fight. I have finished my course. Oma. Ai lei ai upuia. Telo. Upu e pe e fōlinga mai. O lewa mai Paulo. Timoteo. Wa umalo kaimi. My time is up. O lela ukango e pasi atu ia o ele fua. And you have to continue on this relay. I'm going to give you, pass to you, my baton. Kama i fua ho lele kua kua lesi moringa fua. That's what you call a baton. Lela kua kua lesi. Mai la Paulo. O le ua uma
lo kaimi. E fa mai Paulo le mita o le tamaloa i lana ngā luenga ngā leli. Fa mai sa au tau ina se tau le lei. I fought a good fight. I have finished my course. Me wa uma. Fa mai lea. And I have kept the faith. Fa mai sa au ta ofi le whatua tua. Fa mai in the future, fa palangi lea, fa mai in the future, there is laid up for me the crown of righteousness. Fa mai ala au te loa, o lo whaatali mai lo pale o le ami o tonu mo au. E whaapale ina i au, i le lumanai. O la e whai atu le apostolo Paulo i lona tali i le e whai au i Efeso le teimi lea. Timonteo, o umalo teimi. A le la pasi atu i lau au ngā tūpulanga. O tau masila, o tau mapānapa, o tau ma Ioane Mareko, lentu sia Mareko, o ko uma e pawhara, o tau au ngā tūpulanga le utu atu e taute whaa au wina le race. E sau i ma upu la apostolo Paulo whamai, e mantu au tau, o au, o leo o ai atu i lo pale. Lai whaatali mai mo au. Lai tau fi mai e Yesu, lo pale o le ami o tonu. E whapena fo le tau i e maua e au tau. Pea au tau, ta ofi le a manoa lo na lua le na mai, e le atua mo o e maa. Whapena hui tātou sum tō whawhini. We hold on to our second chance from God. Whao ngā ma ia, whaatini le momoe. O whaera te mi tātou whioti, tātou whātu whole, kako a ofso swangi ma tātou whanau, ia, wai uia tau. I finished my course, wa umalau ngā luenga, umalau teimi, pasi atu ia te utau. Tau te wha ua wina, le fina ngalo lo tātou li o Yesu Kiriso. So iwi ia le tua. O te loa, la whangata mai e nāle tātou mtaupuna, wala mtaupu umana lusuma le lua. Ai ona o lea e tāua pe ia tau, tusia la apostolo Paulo le lava e whaima vavai ai le foi. Fo tusia la apostolo Paulo o mo tātou talano, le tāua o meni o mafuaanga, purposes of letters, of epistles. Le o mo tātou talano i tusia le malanga fa apostolo o Paulo le malanga lona lua, le vea il kaltia, koronito momua, koronito e lua, le ngata foi lea o le tusi a Roma. A lea la tātou talano le teimele, o tusi le apostolo, a o fale pui o ie tu tonu o Roma. Ile lua te usanga ile fale pui nga momua, mai wha luanga, nsau maangalo mai whawhatua le tonu pe ono taua. Tusi la ia len tātou tāua na tusi tu tonu le fale pui, tonu lua te usanga lea. Filipi le wa umon tātou talano ai. Te usanga e ti ao no tasi. Te usanga lava le tasi na tusi eisi tusi a Filemoni, ia ma le tusi a Kolose. Ia e whai ua le ti a ono lua po le ono tolu. Tusi e Efeso, mai tono le whalpui pui. Me ia ka epistles, prison epistles. Tusi mai tono le whalpui pui. Ia, ai to e isi tusi e tolu le a to, ia sfulma le tolu le a whainga o tusi a Paulo. Ia, tātou te o ia teimi luminai. Tusi ana tusi tono le. Il teimi na mangalo ai Paulo, e lua, le el mo Timoteo ma le Tito ia le teimi to e ave lo Paulo to e pue no mo wala fu to ta la Yesu le ana ye tusi el tusi mulmulia o le lua Timoteo a le tusi la le a Filemoni to man tuan ta tu tau pa ile titi ai le vaso le tene ai se le taua na ta tu tom fai Filemoni ta tu wa e tu le a Kolose ia pe ta tu te maua ma Efeso taua menge o mafu anga na leo na tusi e Paulo tusi. Wa ye ale purposes, e ele mafu anga. E fo imani o ongo Loloto, mita apsi sili. Mai se o le ta o audience, tangata na ave iai, o a mea o lo tutupu ma mea o lo iai le nawa i taime. Filemoni. Ia, leo tātou loa lo whata ua mai tu tonu le tusi nei. Nia o onga ta ua lava. Ia ale lua e tolu. Fata ua le tono le tusil nei e Paulo ia Filemoni le vela o onga le meta o le loto fa mangalo. Faise le lenga e pe on tatu talanoia nei.
ma le tāua o le alofa whaleuso, le alofa moni whaleuso, le upu e leni o le thilos, le upu e ave le alofa whaleuso. Tāua o le upu le, mea o le alofa whaleuso. Ia, ma le tala nei rātu te loa, le tala e whātau ia o ne semo se tasi o tangata sa sola e se mai a Filemoni o le tangata maumea, sa i tono Kolose, aina sola e se mai le au auna lea ma mai au mai ni mea le matai, ni mea tol tino le matai, mai tono lo na ainga. Le tangata nei o sola mamao ane tangata, mamao le mele o sola, whenga sola i Roma. Sola i Roma, ia, sa lena uta ua le vaso le tēnei. Na sola mamao a Filemoni mai whawhitauri. Le memonia. Na sola a Filemoni mau na whawhitauri. He was trying to run away from his problems. But actually he was running away with his problems. Alua mau na whawhitauri. Mga mamao, sola i mamao e se mai malona matai lea na ngaui, lea sa ngaui mai ana mea. Ai te mataulia, o le kilti la e tu tonu, ma le manatu whaasala. O le mesili nan taua, tu ia la le loa, mai ma le maua, wa iris kaka e sola le paun kai e whape ele maua. A le mea monia, o la lava e su e leo. O le whawhikauri la, e po whea lava e moe ai, e moe a ke, e moe a, kai ke okango mai leo, kai ke oku mai ele muko le whanga ia, e mo e alua. Alae, e amol polonga. Whapenga umala le paun tala, penga umalale au auna lea a Filemon na sola lava. So you can run away, but you can't run away from yourself. Ele mwhayonga e sola e se mai oe mai a te oe lava. E te sola, e ke sola ala ke sola. Oi, o hua whawhi kauri mau me se se i ngawhai. Ia, lena. Ia, esi pesa atu vai il mana iole. Matau lia o le kalesia le ile li le oi fo io o Filemoni o le kalesia tono Kolose e le ai masisia e masani ai ia Paulo le kalesia le me se fo ia le au ainga wa na fitau i Paulo ma le ulio Epifara ma Filemoni i Efeso o nisio o Paulo le ulia me fala le i fatuina e Paulo le kalesia le i Filemoni le kai e Filemoni le one of the leader i Kongo Kolose ai ja ngakele i fatuina le kalesia a nisio no pela Filemoni ma Epifra na la tu o Kolose fatu ai le kalesia le Paulo le tangata le malamala mai Paulo o Filemoni Filemoni na ta o Kolose lua lo no fai momua ia male fai pu fitu Filemoni la se tasio te tai o le kalesia Kolose awa lo na fale le sa fai ai le kalesia tono Kolose le se mena tupu ya o se momolo no matai o Filemoni sa fa moe ina Filemoni ia lana polonga o semo matu ia il fatu tuango me umo lo na fale a mulmuliad ia wa ave fanga i semo ni mea to tino su eifo ia wa sola o semo ile ai Roma o se ai tele ia isa fa pe ia o semo e finka kelenga maua i Kongo Roma wale ai tele ia ke lo Kolose pe o Samoa fingo fianga maua inga ia e wia fo le ki o Samoa so e se kai mi ka fa longo ko i fiu su e pankari i Kongo Samoa no winga e a fo e fa ia la singa lo loko ko nga va o Samoa e fiu su e panka mena na leina sola i Roma fa pe ele fingo fiena mo fingo fionga la fi ai ia e umana i masina pe 5 leono ia e mo le noa te inga le tua ni tangata o semo ave fa longo le launga Paulo i tono le falpui ma fa o leinai ma sui e lo na langa te mi le o tuli le fa salanga Paulo lo te usanga il falpui na momua ia i foi nisi skola sa fa pea o Paulo sa feilo i ma o semo le li ula le ma feilo i Efeso le langa sola sa o ia o semo i o ia Paulo lonta ma fa le ngang le manatu na nisi skola le tustusia ia nisi o tustusinga ia e peli li fa lava manatu le ai to a feilo ai Paulo ia o semo ina o sola atu avatu sa o ele atu ave le mela ia i Paulo. 'Na. 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 'Na.
O se au onga tātou te maua mai ai i le nei tala, ma le umon tātou pa i nisio vaenga usum tua whawhine. O le tā ua tele, o le nei mea o le loto whamangalo. Whaile le lenga, a le ngata foilea, whai loa le alofa moni lava. O ni au onga lau, a lunga lea lo o whapenao na, iei tu tonu o le tala ne winga leo langa o ni semo malona matai. Sa lo ia tu e Paulo ia Filemoni. Ina ia ona talia ina mai o ni semo e pei lava. O ia lea ua aluatu. Accept this guy. Just like you're accepting myself. Italia mai o ni semo o sona usumoni. O le uso inga lue le tala leia ki Yesu ke riso ai leo se polonga. Accept him as a brother. Not as a slave. Atu Paule a Filemoni a whai la te toe whailo ai se teimi o iluma. O le a o tutongi atu ni mea o lo nofo ai ta alafu ai o ni semo ia te oe. Ai e talia mai o lo uso i le loto whamangalo mai e toe whaise le lenga. Ia whaia i le alofa moni. O lo iei fo i tutonu o le tusi le a Filemoni ni upo whapea o te tusi atu I lo'u lava lima. I'm writing to you with my own hands. Nale wingo iau. Mi fai lo mai ai. Le whaatawa ina e Paulo o lona toe fia wa ai atu ise le linga e tupu I le vao Filemoni ma Onesimo. His passion that he wants to see a healed relationship, a reconciliation between two brothers. I le alofa moni, I le loto whamangalo, whaise le lenga. Whamanatu atu whai e Paule a Filemoni manatua. O te leo tau anau atu I a te oe, ina ia e te tongi maia I a te au meana o whaia I a te oe, awa o e lava o le uso I le alii. Not begging you to repay to me what I did for you. O le manatu Paulo, tāru sia ina ia manatua e Filemoni le awala na ia maua ina ai le whao le tanga. Lea na ia tāla ina atu matu ina atu ia te ia. Ina ia aua nei, ba ai o ia I leanga sala alo na uso. Ai ia ona wha maanga loina o ia e pei ona wha maanga loina o ia e Yesu. Filemoni o stangata Kerisiano. Tangata Kerisiano moni lava I le ali. Tangata wha maoni I le ali. A tonu e, wana e tau o mai o tangata loto alofa I tonu o tuspia. Roinga e tangata e te tala atulo na fale mo so tangata. O le kale si e ulu fale mai ai ma fai eila na hospitality. Ai wha pe feo na ia le wha maanga loina lona uso na anga leanga ia te ia. Amen. Salo Filemoni o se matai e iai le tumu leanga le lei. Ma le loto alofa I tangata o le atua. Ai fōringa mai. O lo iai se la ngona o ni semo, o lo iai lava se mea mana mia lona sa o loto ma iai I lona matai. O lea. O le wha maanga longa. Ma le fia maua o lona uso ina ia whaiso la le lenga. Pio na whatau anau atu ma mana umia le apostolo Paulo le mea tau na whai. Whai le whamanga longa. Whamangalo. Whamangalo. E re ngā le whamangalo, ai whamangalo ma whangalo. Le upu le whamangalo e sau mai le upu e leni o le apoluo. The word forgive comes from the Greek word called apoluo. Te le steimi e mana umi e whamtala I le wingo nei upu tāua. A le wingo le upu apoluo. O le apo, o le untie, o le loosen up. O le tatala ese. A o le luo, o le whaamamulu. Le winga ngā le upu apoluo po le wha ma ngalo. O le wingo le upu. So steimi a ita istangata e le whamangalo. O ngā lava e te nonoa ina le ua o lo uso I se maia. A la e te ua le sipito le maia.
e te alu lava ma ave I te mi uma lo uso. You tied your brother with a cord and you carry him every day. Le winga tonu na le mesa wele upule o le loto wha mangalo. Sau wha mai tonu al tuspa ia. E ele tala na ile au auna, ele matai, mo le loto wha mangalo, a mo le lale tala. Tala le li leana wha mangalo, e lono matai, e luatu te whai lesi au auna na la ngalo wha tasi. Totongi mai au mea. E whai mai ele matai. Na o tu ina atu o e te alu e seale mea ua e le tu ina atu ai lo uso ina I alu. Why don't you release your brother? Seale mea ua e le tu ina atu ai lo uso e alu. Lo inga la lo ufa mangalo. E te tala awhai e te tau tala lo ufa mangalo. Te tala e se loa le pito leo le mai ai lo lima. Te tala e se. Apo, te tala, unloose. Fa mai lola ia leo le winga taua Loloto le upu. Mai tango loe release. Apo and luo. O le luo fa mamulu. Release your brother. Mai fai I love you. Go in peace. O te alofa ia toi. Ringa lau e fa mamulu. Ringa I kere koe mangkua. Ringa e tere toe. E tere toe fai son tala. Ringa e tere toe ita iai. Tere toe ino. Wal menge o le lo fa manga nga maka oika ska maika umakulisi vas o al kausanga o ke rola me we o le koika a wo ingo wo liu ingo leita ma wa kile ya o nga makwa ma mau wala u le maiale ingo am ko ile ko fi pula yai ke sa wale ku shopping center esa uso ai lo fa sanga ko ke ya we mo ke ya we afe fa fo se ile si mesa melanga ta o le mo ko taita lo lima mo le ise apo le ise lo a le taimi ya te fa manga lo uso o monga antai o monga vese nga fa mai lola your brother I release you I let you go fa mamudu ela el mele o to el apostolo Paulo ya Filmoni apoluo lo uso he's your brother fa mamulu lo uso e wa ka ko Samoa e ka kala el mengiol fa mangalo ia fekangisi ia fa le lenga fa mangalo ai alu ko fa il kar ai alu ko fa ai alu ko muy ala fa ko manga kala ngo longo winga nga Paulo mela ia ngale anlus ai le release ngale an lusum fa ko ese ma apologize ai le fia fa mamulu e ma fu mai la I le loto ma ma le loto fa mawalunga ma le loto mtaua le upunga ngal tu spo loto mtaua ringo wa o mtua I solid rock lo loto le ai ma se loto ro ko sao es me ko se loto fa mangalo tu wa ele foto fa mai ja la ki fa kali se so fa ko ese mo se ko kuli mai ala me ke le ko kuli mo me ga datali o le tu fa pena ele fa tali se sa o e ke alu fa se me ga ta o le fa yo le lenga o ye fa le lenga e fa le atali I mala fa fino le tua me ko le peacemaker tanga fa tu file mu tanga fa tu pu le lenga e fental na me le vote fa ye tua wia se al finga kai o nga me ai na o le tangata lava ua matua lava o wina lo na langa whalenganga. Mai loa le ta ua le o onga tuspa ia le meta o le loto wha mangalo monila. E mawhaina whaial nā me olea, ke ia upaka kūrau wha koe senga, ai sau mai lo loto. E te whatu ese ma lo loto ato toa. Ia ma e whape atu lo uso lo whatu ese mai, o te wha mangalo ia toe. Ai apolu o iu. Ia na lo fusi o loa ia. Ia, whai atu lo le alu lo malmanuia. Alu lo malmanuia. Tātou Samoa. E pe whaakari al kirisi masi e whaamangalo e fusi whikangi se. E alanga fusi. Langa lai o ngā.
ele mfinga fusi pe amala malama ele mfinga fusi ele mfinga vidi e fa ko e sei pe pe manga ia ki si mas ia fa puku ia le o la ngasu puku ia le o me o mai lo wiko faku mo kuai ia o lo ki si mas Merry Christmas sister, Merry Christmas brother kangis ia ko uma ko fai fora le si o kan o lo winga ia ngale apoanga ia ngale anlusa ai ke le fa mamulua ke vako lo system a oloa ko ngangi a oloa uso a oloa ko fingi a oloa anti a oloa anko oloa niece oloa cousins okal maka kia o fingal ki Apollo sol ngal ti Apollo e ka lepe fa leanga mai loto le fa mangalo ya tato isa ta lepe fa leanga ungali fa leanga ainga fa leanga maftanga fa leanga me o maisa fa mai le Johannes fulu fa puse fulu mai Yesu na saule ngoi e ngoi e fasi mfa umti au na o sau e mai leola mo oe leola mo au mai o leola lavalna e te olai e whavau. I'll come to give you life and you will live that life forever. But the robber comes to kill, steal, and destroy. Nenga sa usatani faleanga. Mai loto mtaua loto le famangalo. E fa mai fola o nga Paulo tu se peru mta o fana i se fai upuina. Mai a aita au e teang salai. Kere loia Filemongi penga ika. Kere loia Filemongi po le halko inga hika. Po le ale le average o le ale mawalunga o le halko inga mawalunga mal mawalalo sa ile ika o le loko fa mangalo le melen tupu ilonga ile li le nga sol ke le lopo le ale ai fa maila o nga Paulo aita au e teang salai maila ia le risfai punga so o nga mta upula we fa awane ngoto le la o e ita pea. Never let the sun goes down while you're still angry with your brother. Iloso. Ia na. Wai ka kere Samoa kasi le aso i kai. O ale winga o na whamtalanga. O le ale umi i kai ke siano. O winga kasi ale aso. Pe ai Jesus. Ia le whinka ia. E ofo ia kai kari kai ko ari kai ko. E ofo kai kai. Se a kai kangeri ki a kongo. Ai ka kau fai mele fa mai tu po yola. Awane ngoto le la. No winga ia o swale la elisi aso. Wo mga fai le fa le lenga. Wo mga evili ai taxi ai I'm sorry. Winga wa makanga an lusinga. Ia fa mamuru lo. Mamuru lo. Ia tala tu tato lenga. Ia le o kalangoa ile Apollo. Ia le la o mal tato tem. Ia ai balau atu o ia balau mai. Ia pa fai ese me te fia fa popo mai el tato mta upul ne fiafi ia la tatia kolose si tatal noa i lea vai aso ia sa tato wala momua ta alofa mali mai alofa tu lo poni ta alofa ia te oltinato nina ia fa sta i mol mata kumanda ia foi man fa mala manga tu sia la apostolo Paulo malo la vale lengan fa mala manga wa fiona le tua e se lo fia nei mata o puta so mai ia o atio ata wa ina ia te au ia le tua na te au mai ava noa i tangata ia o le ale ava noa o le salamo ia nei sau noa fa tai tele lava pon ina o mai foi le mata o pule tu se Filemon ia pe o le tile sa o fai tau ia le sia sena o ma fa wale ia le polonga le a Filemoni on se molena sola ale o fa lo tu nei le o fa mala mai sai tele a le o mala le ei le mena la inga sola ise come on se mo ya lo sui para mi ari ka ko come on se mo ya malo la ya monia foi le lo tu fa mangalo ya monia e pe ona e saulo ia e fa manga no pe fai mai a honi o tule la o e tapia ia o tatou ia fa so e mo ia te fa manga lo ia te o to so foi lo kai e matuale tai tai ia ona
e ama fo ia fionga le atua Moni e la. pe o nga e au mai e se au ala e tau te ina i fut kanga tai e ni e fa tai tele mo ta upu mana ia le tula ko ia lo fongia la vale atua sa ko ai le mau tele la fiung ia wale fianga ia mai nei awa o nga mata ngō fia lo fia ngai te ai mai se lava o leo te fia maramara mai a fionga ni atua e whakatai tele lau mo nei mata upu ia mania toi tai no ngā lue ngā nei po whapea kua le sunga ia tai tōlo tūlai mai tātou pol kalami ia lo whātu mo ni mia toi tai mio ngā luenga Aftai tele lava aftai atu al tina Antonina aftai langolango mai e whamu ia tule tua ia toe whape foi la inga ta tui whila i lewa iaso ia se fua se fua ia na mo le amnoa la mai pea fia la mai le fiafi mo le amnoa ia e te whapupu mai fo il tatou ia sau tatou balau talofa lau Mapon. Alofa Jacopo. Aro se po manguia ro tsunga. Ya, o mai taranaki. Ya, manguia ro fa kai. O ya malu fa tau ya. Eh. So po manguia so. Que aka la por wo le sa. Ele fica com o calame, ele está pa. Ya wa kako kalngo mo volka ko apolo a. O peo o lo kala puni. O peo o malama i le chamal mamma makau. Ya. O malama i wa lo ke algo i ko fa ro lo ko simka ku ko ngai. Wa. Ala ke pa malama makau pule. O ver o malama mai ele i makau ku wai ya. Ya. O le ka ua ngai ku ngai ke ya. E o que fazia acha o dia assim. Yeah. Daí era vai kawai na me daí. E for que deu lançar ficar. Olha, foi bem cara que como aí de. Malo chico. Ai maro va ficar mo ka punhete assim. Ele ela vou maro lá e ele tá cozinhando. Ai ya mari ko e usanga wa rufulu valu ya chapter. Ai ko homo. Que lo es sui le alo la sole o ngon fa sui fo ia ngon sui ai ko fa o mulmuli na le wala kale ista. Na le wala kale. No no poni lo fa so le ngesia. Ya. Ole mai ro ka kalanga mai. Wa ka fai ka o kusinga lu nga pi nga de un dia kai ka la history la ngol talo fa sol pito e pouring fo le fai ka o ai se longa ma kuai o pena ro fa maka ro fa maka kalanga le ele fai malanga la skolo ole melanga de ke polo ko iba ka mo ka ka kuskusha ko no fanga le Yeah. Ele benga uia kwai au ia kusi e boia kusi we yo nanga de pia Ele Raf tai amolu ya tule tu ya e blai soy por se poni mo pel malo se foi ngaru leli kai rava leli e lo fatu vam le tu ya tu e mala inga ina pena voi ya leli a bless fa se vo Está tulau talofa. Alo sai fala sunga. Talofa, malo, oile samo. O fausu lo ngo. Fausu. Ya, ole. Tengo awa toia ai e fia ai. Ele li. O mama masa ya po kalame foi. Aftai. E po sanga fo. Ai o te fesili. Ile ta upulanga o yela. Ya. Ama tulanga lo leitsa. Ya. Le fape o ni e nga sa pe aita. O ni. Ya. Aita o tang salai. Ya, o tang salai. Ya. O le ala o lo o ta o fai o se sala o le se se. Ya. Ya, ono o e no tola mona e sta ono o. Ya. Ya. Ya, ono ese le Ya. yang fai ya amalia foi por a sala tinha
te fa ia e pe ele i tali ma le kanga tali sa o fato ese ia o le ala o le ala pe ko ia lu se fa ko ese nga pe al ia le mo ka fa ko ese le mo ka fa o wala lo ye ele sa le se ia ke fa i po le ase te lo fausu me silio na u faila unga luenga ma neia o le fina ngalo na o le tua po i mua faia le lenga o na u faila unga luenga na u ave ia failo atu ia le mea nai Loloto wae mana o te fatu ese mfa mangalo ia ai te lo faila ngalo luenga le tua faila ngalo luenga le ngang pa ia le fina ngalo o le si party polisi tangata le a faila va o le a le mo se tala ia lo no winga ele mal mlama o ele mele lo na loto ai me silio na u fa mama la lo loto mai ia fai mai il tono lo loto le monio la u fa manga longa ma la fa te senga ia na mama le o lo loto a tono e stay mi tali mai ai ia ona fai leo se lo tala o le si foi me ia mo visa no ia pete vili ai a fai lava ele teria me telefonia nei fate tali lolo o el ngalu ele ngango le tu fa mama lo loto ma e tapo i fifi o ye le tu avaus ai wol fa mama fa what to guilty e la ngai fa yona ana guilty e for mama fa lo ma fa ma fa sala inai o me silanga o release kusa monia lo loto e fa mangalo nga we releasing o e mana o e fa le me o mo se so okay and pray at the same time ma te talo ia mai pe fa ma fan fananga ma so sani le tu ina ia kilia i me o mala mai lo ma fa ia ngalu fi o ia le tu ai te la so fonti ai tango fai taule le vo le fesona fa le te vai atu le fai upuna e lus fuluono anga ila vol fai un eselmana ia le na ai lo fatele atu ia to fini lo fatele mo oi la sunga al fatenga ia ma via la God bless fa ia mana ia fatalo felicitas volau talof ma lo la poni lo sunga fa fengai ia oile sa no fa mo la o tui ma lo la so fo mo la sunga ma lo sa no mai o ki o le fa mangalo ia e pe fo le le talo le nga o mai Yesu le ka se ka wa ku ia fa mangalo mai ya te matu pe o matu fo o matu fa mangalo ina ia so ai manga ola e fa mangalo mai o eleli ia lo nga winga ka mai fa mangalo se nga kai ke lo fi ia o le tala manga ia le nga e sa ngo i se va nga sa no nga puni che ka nga ka fo nga le nga ru ai kala for ke le yo nga kala e la kuva ai se ngo zore ai o fe ko o ma se ngo so ska mai ai kala ai mau le wa kinga pe yo se me fa pena uma le ka mangingo me le ka ke ka kalo i le atua fa mangalo mai a le ka ko ke mau le wo ka li to ke ye ko ngwa io e le ala nga u ta wa to talo yes ya ina ai mangalo ya fa mangalo aku ka kala ki le fifi ya ai o ma ka kupi mo me nga si yo ki si mas ai ale ya la ki si mas la ye pe o sa uika sa ka le fa so moni la ka la fa ai la so ma tai mo la fa so tai fa po mal tato dat po clame viele li tato tu foi le vai astui yo wale le ya fa se fo ana ia fina ngalo ia wa wala mai wa paso mai ni fia filta to pol clame ya e moni lava ma nei e ole melen sa no nei tui ole ol tele ol fale tono ol mene ole le fa mangalo le loto fa mangalo langa e a fai nai lo fa ole tanga e a fai nai lo fa ole tanga ma lo fa ole tanga. It will ruin our salvation. Isa, mana yan menen tawa ni tui. Fa mai Yesu. Fa mai o to fa mangalo atu.
i o angalenga mai atu tau. Aisa, ina ia wha maanga luina o tau e lau ta mao le langi. Na onga ngai Yesu, wha maanga lo atu. Ina ia wha maanga luina o tau e lau ta mao. Forgive others so that my Father will forgive you. E wha le Loloto upu. E pifolinga mai a whai tātou te le wha maangalo isi tangata. E le wha maangalo ina e le tua i tātou. We will never be forgiven. E le wha maangalo ina tātou e le tua. O le Loloto le amali tāua le ole neima tā upu o le wha maangalo. Tātou nofo i a on Samoa mai fo Filemoni. Ia wa ole autu tonua le o le tala le amali autu o le mta upu le. O le mon meo le loto wha maangalo. Ma le avatu o le lapta inga alto ina ia tautua nā wha maangalo lo uso, ta lia mai on semo. Wha maangalo, o ani on se o ani on wha le tono. Wha maangalo. Ia mi se foi la le, ba ngai anto e se on semo. Wha maangalo. Wha maangalo, wha mai paulo. O te tutongi atu pe a whai te mana o tutongi atu se mea. When I see you again, I'm willing to pay the depth po le ase meo ai tā lafu ai. A le tā ua le nā e pe ana tā ua le fiafi. O le wha o le tanga o le tangata. E se le tā ua tele. Wha maa ngalo e le tua i tātou. Ina ua tātou wha maa ngalo atu i tangata. Mā tō vi ia oe le tua le ne fiafi. Whaftai ona ua e wha maa ngalo i mātou. Ala ile maliwa Yesu Kiriso, wha mangalo ai mātou. Mo wali tongi ola mo i mātou o lau whanau. Tama, wale to e tausalaina i mātou, wale to e nofo whaasala i mātou, wale to e manatu whaasalaina fo i mātou i o mātou lomona. Pea mātou lou whaasaolo toina i mātou e lou nganga pa ia. Awa i mātou o tangata ua whaamangaloina, ua whaamamaina, ua whaasaolo toina ono le maliwa Yesu. Whaftai tele I mea uma, whaftai lau whaalatanga, whaftai le nia fiafi, whaftai lau upu, whaftai le maafutanga mau tangata, whaamanui atu, e ale lau upu le nia fiafi. A mangalo so mātou se, ai e iati o ele vi inga o le whaamanu uma le whaanitanga, o so umai o le whaavavau, ona Yesu. Amen. Samo, e o tātou porklamen nei fo I fiafi, mo le toile ngang whafte tele lava me se la to e na sauwhanga mai foi mai finangaro nei fiafi ia bi ia le tua il famo moe ia salope fu lava I stemi tatal noe foi nai mata upu e fatau e le latatu e le paseka ia po aso maliu Yesu ia to fa wa foi le tatu mata upu ai si baba ai le te inga le ngango le tua el tatu por clame le va yaso ia e whafte tele lava, tā ruto e wheloa I lewa yaso, a e mon lei taimi, o la auto auna le poni whanati. Wha soi foia, ia manuia, wha sau songa le fiafi. God bless.